about the question, supplementary question. Question to will the executive committee be pleased to state, does council issue non-tribal employees service license to non-tribal working under the jurisdiction of the council? The reply, yes. And if yes, kindly provide the detail of non-tribal employees service license issued by the council from the period 1st April 2022 till 28 Feb 2025. The detail of the non-tribal employees service license enclosed. And this is the detail regarding non-tribal employees service license issues from 1st April 2022 to 28 Feb 2025. A supplementary question. Katong ka detail wala yo naka department concern. Narapan ni hal ka type of service. Namun siya ni wala ko do I labor. Then you can specify what type of labors. Then the talk employees may specify what type of position or post that they hold or work. Dan ini tidak mahu orang actually hanya berkom bicara baik beli kamu department di kamu council yang application yang non-tribal aku kerja yang issue yang license. Ribuan-ribuan kita discussion di kemudian direkomendasi dari BSP, dari mesin imigrasi, paspor sah, dan presidensial. Sebab publik yang mencari reply immediately, baik wahubok bahwa hubok labor, baik kau umum specify, baik check labor bahwa apply dan ini non-tribal. Particularly in service license development, would I include that your honorable member and includes itu, he will fight into individual indemnity. Pada yang lebih luar dari itu ini, itu sangat kan disepakati kontrol. Itu dah kenal dan itu thought ini. Kalau itu prosedur accept yang recognition lebih yang kedua. Tapi kalau itu what type of labor? Jadi kalau orang membantu what type of labor? Yang menurut employee, what type of employee politik? Jadi labor kan ini labor, mana labor ini kira labor kan? Tapi boleh labor. Sebenarnya employee, what type of labor? Bukan type of employee. Nga iman de wala kan dina na len fat ben yo se mga clear rika da service license nga la en mut in pakat na wala ni tma lo to wa tmanya to ay wa du de ko to ba ma de lo to Florida ta umi to Florida lo to ko kini to ni to ma ni tma ka aku biar betul. Menteri Kuah yang atau council yang nem dari penbaik ni buku tentang di wa putli di license bukan kata sistem ya kinan travel. Setelah semasa Muslim seperti ini kan, UT ini cuma kalau jasa tetap dapat untuk tidak usul ada. Supplementary question non-tribal employee service license. According to the details provided in this very thick piece of papers with regard to non-tribal employee service license issued by the Council from 1st April 2022 to 28 Feb 2025, within 2 years and 8 months, there are 5,926 numbers of non-tribals who got this license in laborers and employees, and 90% of them are in various cement plants. So my supplementary question is, when ini daw, ibru yung mínimo, ukre yung kam di labor, kam
mekanik. Waktu tu penbuan hadok kami mekanik dunah mungkin sabun atau asnan. Thapa na dang hi wanra ay di gru ki wala ba hawa ki gru ni kan ni wa ki wadok krek ni. May I know the reason why? Jadi, kita harus di paten dan bukan di ekonomi. Dari bukan nanti di non-trader, di kartu ini, ibu guru iwan pan di paten, di kamu. Bukan travel. Tak bukan travel itu bukan. Non travel so apa? Mana non travel? Apa non travel? Yogi tak? Iya kan? Kakak tu orang buku satu. Tak lupa ini. Mana yang pun kita kita tu yogi. Jadi kan itu. Tidak ada jual biji kalau ini tak lupa ini kamu kau sedang ni dokter ni. Ya, dia tidak lupa kamu mau cari mana? Yang punya bukan kan? Ini kalau nomor ini di kota Islam, new kan? Mau non travel, mau kan? Nakakung di dokumen dia ni, 170 persen new kan? I have to think for our own people as well because unemployment is rising. So that's all. Thank you.